Ona je stvarno se ne radi. Ona je došla stavljena sa bebice udomljene, a ona radi. Imala je bebice? Imala je 8 bebica. Napustili su zato što je dobila štencu. I 8 bebice su udomljene odmah. Kod našem skloništu ona je ostala i radi, ali je pokazala se izuzetno dobro. Bebice su udomljene odmah prije 2 godine. Ona je došla, da, prije 2 godine je došla u sklonište. Sad 2 godine radi na edukacijskom programu. Svi ju znaju, sve knjižnice, svi vrtići, sve klinci, svi. Ide, svaki djel. Svaki dan idemo po knjižnicama i vrtićima školama u gradu Zagrebu. Jučer smo imali dječji vrtić Duga 200 djece. Pa, neka igra se, uči, nauče kako dati, kako podragat psa, sve radi. Mirna je, čak sa djecom s posebnim potrebama, ništa. Ove djece su zbog tog u domu života. Gledaj šiška. Bravo. Bravo. Ona je stvarno. Eto, a ovo. Gdje su najčešće za udomice? Roko, Moni i Hogar. A koji je Roko? Roko je ovaj dečko crni, on ima 5 godina i on je kod nas već jako dugo. Niko da ga uzme, tako je. Rokić. Malo se sad tu, nemoj mi curu šnjoka. Vodi se tamo, reklamiraju kod ljudi malo. Gospodine Milane, može jedno pitanje? Može 2. Bili vi bili gradonačelnik grada Benkovca? Bio Benkovcu bi? Vi ste. Nama bi trebao takav gradonačelnik, jer oni naši doli su nesposobni. Ništa, niko se ne zna, možda se ja prijavim do Benkovac, evo me. Ako budete se sjetili nas, pa nam vratite. Hvala. Hvala i vama. Evo.